Kaying bishar High Court jangka Karnataka ne kasngi kalakantan ya katu katni kijing kerpan di bapersya ya kajing khang ya kajing pong ya ka hijab haki jaka puli bat ka ong ba kajing pong hijab kamdai ka rukom ka badan kam man buat kat kum kajing net Islam. Menteri Badai Kemi ya katanat transport iba dasakiat lamari ne kasngi ila pentep bakal lingsun kabaher na Shillong sa Delhi bala penyat da ka flying kam trekam ya ka bamanta la pentep ru ba khnang bakan la ban beteng ya ka jing trekam ka fly bank kadang ap panyo ya ka lingsun kat kum ka day lease hindrai na ka daw jang ka klam kani kam shim la odlong kapala lampat sya ka jing penslam ban trekam ya ka jing her ka lingsun na Delhi sya Shillong. Menteri Badai Kemi ya katanat Health but Family Welfare u James PK Sangma ula pentep bakumbah nyopu ar kulur nyopu pralang sau kendai hajar ar spa kan rutingka lada ban penlon na kabenta ban penbha ya ki jaka ai jing sumar kata ki PHC CHC ki hospital ha ki district beper bat ki sub center ha ka jilla jong usnam ar hajar ar puwei bat ar pu ar. Menteri Badai Kemi ya katanat Revenue but Disaster Management ubah Kermen Chilla ula pentep bakumba khandai lang nyopo hajar tengka ladap mangkum kajing siu syakinong ram hapo ka boy rembong blong ribhoy district ki bala syakta na kajing shlei hausnam ar hajar arpo kawahe snong jangka dorbar snong mentriang East Janja Hills District henen kasngi kalalet penyakendu ya Deputy Commissioner ka West Janja Hills District uba Garrett LSN Dites man penpau ya kajing kabayadei ba kajing berat pathar ya kinyun balalum na yaw jowai batlet berat sakapar daw yung kapala syui hasnong mentriang.